Your Excellency, natini kwasike koso kuluwandira vitukuko. Your Excellency pani ngati nikumbuke makora yengo ira ikawa ya kampeni mkashanga kampeni ise kuno kumzimba muli kutulonjeza vitu vinandi. Your Excellency, Your Excellency, paka pazuvaramwa huno university tukuiona yae activity iliyose palije. Your Excellency, Your Excellency, last but not least, nakumbani pemphe ku vantu vino akumgwirani chito. Nili na suzgo limoza ufumu witu wa muno mumzimba tina ndondomeko itu. Vantu vino para mwapa maodindo mwawasola valeke utangwanisikira maufumu itu mu mchikaya cha. Tina ndondomeko itu iyo para taendapo tikwiza kuboma za kampalani kuti izi ndizo tasanga ndondomeko zotendeskera ufumu itu. Vanji walipo walemba makalata kwa ine pa maufumu opambana. Your Excellency ni wazunulenge cha muhono pa kuti nkakwamba kwepa walembaso ndi za mzunula zowanyake kuti tenti pane malire vya ufumu tichite ufumu, vya ndale tichite vya ndale, para tivangenge tinangenge vintu hivi.